Stvarno sam prezadovoljan potpisivanjem ovog ugovora i sa nepunih 17 godina sam prebačen u prvi tim. Stvarno sam prezadovoljan i ovo je Partizan jedan veliki klub i ja sam tu da radim, da treniram, da se dokazujem šefu Stanoviću, pa kada misli da je prilika da igram, ja ću dati svoj maksimum i pokušati da opravdam njegova očekivanja i očekivanja svih ljudi iz kluba. Dobar dan svima, ovo je veliki dan za mene, želeo bih da se zahvalim treneru Zvonku Popoviću, mojim saigračima naravno, jer bez njih, iz generacije 94, jer bez njih ne bi stvarno mogao dođem ovdje gdje sam sad. Veliki dan za mene i želeo bih da se zahvalim stručnom štabu koji je ukazao povjerenje meni i nadam se da ću da ispoštujem svaki dogovor. Dobar dan. Pa zadovoljstvo mi je da sam danas na ovom mjestu sa dva velika talenta i bisera, ne samo iz Partizanove škole, nego i mogu da kažem dva talenta i bisera srpskog fudbala. Drago mi je da smo postigli dogovor i da smo napravili saradnju za budućnost. Oni su svojim kvalitetom pokazali da se može naračunati na njih u budućnosti, tako da nadamo se da će onaj talent koji imaju, da će da ga na pravi način iskoriste i pokažu na terenu da nismo pogrešili. Ajde da izdvojimo ove starije, Vukića, Ilića, reprezentativca Petrovića. To su igrači koji su i ponikli ovdje u školi, Ilić i Vukić, i sigurno da bi želeo da se ugleda na njih. Ja se slažem naravno sa igračem. Stari igrač naravno, Ilić, Vukić, bio mi je omiljeni sportski direktor Stajić i to je to. Pa i dalje što se tiče tog, po znacima navoda, desnog štopera kojeg tražimo i gdje ima opcije i dalje smo u potrazi i pokušavam da što pre nađemo, to će biti bolje i za naš, a i olakšanje za šefa stručnog štaba, tako da što se tiče utakmice za sredu, mislim da ova ekipa koja je igrala posljednju utakmicu da će biti na raspolaganju šefa stručnog štaba i mislim da ova ekipa ima kvalitet da se bez obzira da li nama treba štoper ili ne treba za budućnost, mislim da ima kvalitet da se suprotstavi Škendi i u Beogradu, a i u Makedoniji. Pa znaš kako, mislim da iskreno ti kažem ne progovaramo sa borcem. Maslać je interesantan i sigurno jedan od mlađih igrača koji je pokazao svoj kvalitet, tako da pratili smo ga i tokom sezone, a iskreno pregovori nisu uopšte ni uspostavljeni kontakt u vezi njegovog dolaska u Partizan. Interesantan jeste igrač, ali kao i ostali par koji su iz naše lige skrenuli pažnju na sebe, ali kažem nismo razgovarali. Bez obzira na protivnika, na njegovo ime i kvalitet, uvijek je ova prva utakmica neizvjesna i dolazi se iz priprema, pogotovo i sad ove pozicije kad Partizan doveo dosta novih igrača, priključio par klinaca iz omladinske škole i to daleko od toga da nisu talentovani i kvalitetni, ali to sve treba ukomponovati u jednu celinu, tako da možda u sredu publika može da očekuje možda više nego što u momentu ova ekipa može da, ali sigurno u budućnosti kako budu prolazili dan da će ova ekipa igrati sve bolje i bolje, tako da najbitnije je da ekipa da maksimum, da publika ima malo strpljenja i da podrži ove momke koji, kažem, imaju kvaliteta i karakter da prođe prvi krug. Zategnite Bravo Marko, došao dva. Znači, dresujče.